Om Swastiastu. Kecunduk malih sareng titiang ring acarane puniki senidahat mabuat rikalan semangkin titiang jagi makte yang ring acara ngopi Bali ngortang pidarte basa Bali. Puniki kesarangin titiang iwayan miarse darmite. Menguing indek pidarte sani mangkin jagi pausang titiang. Napi punika pidarte. Pidarte inggih punika sahanan daging pikayunan sane mabuat pacang kewedar tur ketlataran mantu kering ajeng anak tiosan utawi anak sarang akeh ring genah sane sampun kesudi sane menduwe tetujon mangdene napi sane pacang kepaosang ketlatarang miwah kewedaran punika Persida antuk karesepang utawi kain Jepang ring sejeroning angen. Mangdene persida taler kelaksanayang ring sejeroning kauripan tur menduwe guna lan pikenoh ring sejeroning angge suang-suang. Punika sane kebaos pidarte. Tata cara mateyang pidarte. Pertama, pidarte dadakan punika kebaosang utawi improv. Inggih punika pidarte sani kelaksanayang ring sejeroning acara nenten nganggen teks. Kaping kalih wenten rikalane mateyang pidarte punika kebaos nguwacen pidarte utawi manuskrip. Inggih punika pidarte sani sampun keparidab-dabang tur ring sejeroning mepidarte puniki sida antuk nganggen teks. Riantukan sang sani mepidarte sampun siaga jangkep sareng naskah sami kewacen. Punika sani kaping kalih. Kaping 3, pidarte punika wenten sane kapalang utawi memoriter. Inggih punika pidarte sane sampun keparidab-dabang langkungan. Tur ring sejeroning pacang mepidarte sang sane mepidarte nenten nganggen sani kewacen utawi teks. Dalar kebaos punika lisan. Kaping 4, pidarte punika wenten sane kebakteyan nganggen ringkesan. Kebaos ring punika dalar skema utawi extempor. Inggih punika pidarte sane lumrah kebakteyan oleh pengentar acara utawi ugrawakya utawi pidarte sane kebakteyan sedurung nyane sang mepidarte sampun nyiagayang pidartanyane sane marupa sesuratan untang-untang pidarte kewanten. Tata titi rikala mekarya pidarte. Rikala semeton sareng sami mekarya pidarte taler wenten tata titi nyane. Kapertama, semeton patut meduwe punika tema utawi untang petitis. Inggih punika untang pikayunan punika kebaos. Pikalih patut wenten murdan pidarte utawi judul pidarte manut topik utawi tema sani jagi ketlataran. Ping 3 wenten pemahbah utawi pendahuluan. Patut menaging punika ring pendahuluan wenten puja stawa sane ketahnyane nganggen pengastungkara. Ping kalih wenten matur pengayu bagianing manah penyukseman miwah swasti prapta ring sang sane sida rawuh ring sejeroning acara. Kaping 4
wenten daging pidarta punika. Patut medaging daging pidarta kanutang ring tema pidarta sani kangkat. Tur latarang indek pekayunan antuk makudang-kudang pakan pekayunan sani merupa paragraf-paragraf sani kejangkepang merupa pidarta. Kaping 5 punika patut medaging pemuput daging atur. Ring pemuput daging atur punika patut medaging penyukseman antuk uratian sang sani miragian tur majeng ring sang sani siderau. Selanturnyane mangda wenten nyutetang daging baos ring sejeroning pidarta. Wenten taler atur pengampura antuk sahanan kekirangan rikala maktayang pidarta. Selanturnyane mangda wenten atur pinunas mangda ngewewehin sahanan kekirangan ring sejeroning maktayang pidarta. Penguntat wenten penyinep atur sani ketah nganggen para mesanti punika sami tata titi rikala mekarya ring sejeroning pidarta. Selanturnyane rikalaning mepidarta semeton utawi alit-alit pastika jagi melajahin iyat agam-agaman utawi tetikesan rikala mepidarta. Mangda sang sani mepidarta anut ring sesananyane rikalaning maktayang pidarta. Pertama patut uning punika rikalaning tetikesannyane. Pertama wenten wicara. Wicara punika wantah pinaka ngenenin indek topik utawi tema pidarta sani pacang kebaktian mangdane presiden udut kayun para pemirsa. Pingkale wenten wiraga. Inggih punika semita lan laras sang sani maktayang. Pun kentan wenten wirama. Inggih punika intonasi suara sani anut ring punggalan lengkara mangdane presiden kepiragi lengut punika. Ping 4 wenten wirasa. Inggih punika ritat kala maktayang pidarta keciknayang antuk rasa mangdane daging pidarta sani kebaktayang presiden nuwek rasa nyujuk tuas sang sani mirengan tur mangdane nenten kesinahang sekadi anak ngapalang. Selanturnyane wenten wesate. Inggih punika nyobiahang tur ngelimbakang pidarta antuk pikayun sang sani mepidarta saning kanutang taler ring sejeroning agem-ageman sani menggah ring sejeroning wiraga ring ajeng. Siosan ring pidarta taler wenten sani kewastanin punika. Kapertama wenten dharma wacana. Napike punika dharma wacana? Dharma wacana inggih punika kebaosan utawi bebaosan sani pidagingnyane indek pikayunan sani kawedar ring ajeng anak sareng akeh sani medaging indek sastra agama. Dharma wacana punika pinaka cihna penlataran basa Bali ring sejeroning ngelimbakan ajah-ajahan agama Hindu duwene. Kaping kalih punika wenten kebaos sembrama wacana. Napi kepunika sembrama wacana? Sembrama wacana inggih punika bebaosan sani ketlatara
Sane daging lan tetuak nyane inik nyangger paruleman ring sejeroning upacara adat lan agama. Selanturnyane wenten Dharma Tula. Napi kepunika Dharma Tula? Dharma Tula inggih punika acara sane marupa publik bagan utawi mesadu Arab taler kebawa sering bahasa Indonesia diskusi pantaraning sang sane makta yang baos sareng sang sane nyarengin taler mirengang baos punika. Selanturnyane wenten Widya Tula. Sane kebaos Widya Tula inggih punika melik bagang indik daging kawruhan utawi kebaos ilmu pengetahuan sane ngawicarayan. Selanturipun wenten sane kebaos Dharma Swaka. Dharma Swaka punika wantah pinaka mabubaosan sane daging nyane wenten sane jagi keswakeyang utawi kaptian. Inggih matur seksema wantah sapunika titiang presida matur ring ajang idedani sareng sami maka kirang nyane titiang ngelungsur agung rene pengampura. Pinaka wesana ngatur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.